Ni suweng pa sakanti ko Don Bosco Media Network ko naram chaksawa, anga Alicia A. Sangma, na simang na dali kuburang ko para katinga. Kata bichongrang, teacher saksa o bom galdapa, Kharkutta o focus program ko siya mong atanga, kolachis ni gapa state badminton tournament ko tura o Ongata, gari ni battery chao gapa ko mamat na. Chugumuk pa kuburang, Saksa bating Emma Rakjen Nengkong High Secondary School o assistant teacher ngachim masigijak pamandirang yajani khulgrak thari ko skubaji mang sumayo bom galdape khata khobor ko manswani gata de bating Emma Rak rongara niunga bating Emma Rak saksa khakit ke paski geponga obos songani sumayo wa uni staff rang baksa golpui rengachim wa sumayo sauba mande masigijak pa khelki kita bom galna joton kha bom jenten becha arwa mangbak kanru moni ongkhate khata ha Yani biding o amsandiani ko dakenga aru Siju police station o case ko segataha. Adugni skotong minister Conrad K. Sangma, Budbar Salo Focus Plus Card rang ko Kharkutta North Garo Hills ni producer rang na swalangaha. Ya programo bakur angpa Deputy Speaker Timothy D. Shira, MLA Rupert Mumin aru MLA Pongseng Onga. Ya manyanyo hajalbunga mang mandirang bakura e Focus aru Focus Plus ni chusokani ko manyanga. Focus Plus program ara Focus ni extension nga area program chi producer dolrang kodak chak na mangsunge nga Focus Plus program chi producer dol sakprak na thangka haja bunga ko swalanga ha sorkari ya program ko bulsi chikeng na ungat na mangsunge nga anesko thong minister Conrad Sangma aganda pangkhua ha changkolachi sni gapa Meghalaya State Badminton Championship Hazagani Khulgani ko Tura Badminton Association rang Meghalaya State Badminton Association ni ngo Tura Indoor Sports Hall Hawakana o yajani khulk sa thari ko ni khulk bi thari ko na ngatanginga ya khalanyo bakho rang parangsak richaza sotsni mangni gata donga arwa mang ge school districts rang ko represent khainga Mijal Pringni Bako, Nomanson Outpost, local taxi Salgapa Kurma, Jan Gari Battery Ranko, Chawangachim. Ye taxi ni gari number ML05E6607 nga, ye taxi ni gari niko, Gebri Battery Ranko Manaha, ye battery ko Laban last stop po Walgamuk Park Haidungapa gari ni Ongachim. Laban Police Station o Yani Gaman case ko Segataha. Yan dalna Kuburonga, ni swing pa sakanti kon metela.